Mwiriwe neza nshuti zanjye, iyi ndi ari show AI TV show. Hano ngiye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha. Uyu munsi rero nje kubabwira n'ubundi amazina 30 meza agezweho wakwita abana. Turababwira inkomoko yayo ndetse n'ubusobanuro bwayo. Tudatinze rero reka dutangire. Duhereye ku izina rya 30 aho tuhasanga izina Rowan. Rowan ni izina ryiza rikomoka muri Irish cyangwa se muri Scotland, rikaba risobanuye ngo igiti. Ku mwanya 29 turasanga izina Ronnie. Ronnie ni izina ryiza cyane wakwita umuhungu, rikomoka mu Cyongereza cyangwa se mu Bwongereza, rikaba risobanuye ngo umujyanama w'umwami. Ku mwanya 28 turasanga izina Kai. Iri ni izina ryiza wakwita umuhungu, rikomoka muri Hawaii, ushobora no kurisanga muri Japan, rikaba risobanuye ngo imbabazi. Ku mwanya 27 turasanga izina Frankie. Frankie ni izina ry'umuhungu, rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ngo umuntu wigenga. Ku mwanya 26 turasanga izina Jackson. Jackson ni izina ryiza rikomoka ku muntu witwa Jacques, bese ni umuhungu wa Jacques, rikomoka muri Amerika. Turasanga ku mwanya 25 turasanga izina Jasper. Ni izina ryiza wakwita umuhungu, iri rikomoka muri Persia, rikaba risobanuye ngo ubika umutungo. Ku mwanya 24 turasanga izina Ruben, aho tuhasanga izina Ruben risobanura ngo dore umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Baheburayo. 23 turasanga izina Brody. Iri ni izina ryiza cyane rikomoka muri Scotland, rikaba risobanuye ngo ahantu hasohokera amazi. Tugeze ku mwanya 22 aho tuhasanga izina Elliot. Iri ni izina ryiza rikomoka mu Bwongereza, ushobora no kurikomora mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana yanjye, Imana niyo Mana yanjye. 21 turasanga izina Stanley. Iri ni izina rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ngo ahantu hari amabuye hafunguye. Umwanya 20 turasanga izina Levi. Iri ni izina rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo ubufatanye cyangwa se gufatanya. 19 turasanga izina Jesse. Iri ni izina rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo gift of God cyangwa se impano y'Imana. Ku mwanya wa 18 turasanga izina Jax. Jax ni izina ryiza rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ngo Imana ni nyabuntu. Tugeze ku mwanya wa 17 turasanga izina Lenny. Lenny ni izina rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ngo intare itinyitse. Ku mwanya wa 16 turasanga izina Dylan. Izina Dylan ni izina ryiza rikomoka muri Welsh, rikaba ari izina risobanuye ngo umwana w'inyanja. 14 turasanga izina Abia. Iri ni izina ryiza rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana ni data. Twakomeje ku mwanya wa 13 aho turasanga izina Arja. Izina Arja, iri ni izina ryiza wakwita umuhungu, risobanuye ngo icumu ry'umunyacyubahiro, rikaba rikomoka muri German. Ku mwanya wa 13 turasanga izina Ahda. Ahda ni izina ryiza rikomoka muri Turikiya, rikaba risobanuye ngo gukurikira cyangwa se umukurikira. 12 turasanga izina Amar. Amar ni izina ryiza cyane rikomoka muri Arab, rikaba risobanuye ngo ubuzima burambye. Twagiye kuri 11 tuhasanga izina Karen. Karen ni izina ryiza cyane risomoka muri Irish, rikomoka muri Irish, rikaba rifite ubusobanuro rivuga ngo ufite imbaraga mu ntambara. Ku mwanya wa 10 turasanga izina Edeline. Iri ni izina rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ngo inshuti y'icyubahiro. Umwanya wa 9 turasanga izina Ines. Iri zina rikomoka muri Turikiya, rishobora no kurikomora muri Arabic, rikaba risobanuye ngo inshuti. Ku mwanya wa 8 turasanga izina Evin. Evin ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ngo Imana igira ubuntu. Ku mwanya wa 7 turasanga izina Ezana. Iri ni izina ryiza cyane rikomoka muri Afrika, rikaba risobanuye ngo umufasha. Ezana. Ku mwanya wa 6 turasanga izina Gion. Gion ni izina ryiza rikomoka muri Welsh, rikaba risobanuye ngo ufite umugisha cyangwa se umuntu ufite ubwenge. Dukomeje ku mwanya wa 5, aha niho dusanga hari amazina meza cyane twaturanyije ari kuri top 5, aho duhera ku izina ryitwa Iwan. Iwan ni izina ryiza rikomoka muri Slavic, rikaba risobanuye ngo Imana ni inyabuntu. Ku mwanya wa 4 turasanga izina Deno.
irindi zina rikomoka muri Hangari rikaba risobanuye ngo uwavukiye mu cyubahiro. Ku mwanya wa gatatu turahasanga izina Jibril. Iri ni izina ryiza cyane rikomoka muri Bibiliya, ushobora no gusanga rifite inkomoko muri Arabic, rikaba risobanuye ngo Imana ni inyembaraga. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga izina Leif. Leif ni izina ryiza cyane rikomoka muri Arabic, rikaba risobanuye ngo utinyitse cyangwa se intare itinyitse. Ku mwanya wa mbere rero tuhasanga izina Oran. Iri ni izina ryiza cyane wakwita umuhungu. Iri ni izina rikomoka muri Ireland, mu birwa bya Ireland, rikaba risobanuye ngo uwabonetse ku nyanja ari mushya. Urakoze cyane rero gukurikira video yose. Wowe wakoze subscribe, uze kanda kuri like, usharinge iyi video abandi bavyeyi bakeneye kumenya amazina y'abana, kandi ntugahwema kudukurikirana buri munsi kuko kudukurikirana kwanyu ni umugisha. Turabakunda cyane rero, ibintu byacu nakagaruka. Ciao ciao.